ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News one vha tshi khou avhalelwa nga Rotshizwa Maremba. Tsedzuluso ntswa yo dzumbulula uri ho vha na u engedzea nga u ṱavhanya ha u shumiswa ha mulilo nga vhathu vha vhubvaḓuvha ha Asia miṅwahani ya zwigidi zwa 50 yo fhelaho. Vhasedzulusi vha bvaho Chinese Academy of Sciences khathihi na vhashumisani u bva Germany na Fura vho sengulusa rekhodo ya khaboni ya pyrogeniki kha tshipiḓa tsha mavu tshi re na miṅwaha ya zwigidi zwa maḓana mararu tshi bvaho lwanzheni lwa vhubvaḓuvha ha China. Khaboni ya pyrogeniki i wanala kha masalela a zwimela zwo fhiswaho fhedzi zwa sa swe zwoṱhe nga mulilo. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Proceedings of National Academy of Sciences. Vhasedzulusi vha Yunnan Institute of Endemic Disease Control and Prevention vha ri vho tumbula zwitzhili zwivhili zwiswa kha minyamulemalema zwine zwa vha na vhushaka na zwitzhili zwivhulayaho zwa Nipah na Hendra, zwitzhili zwine zwa vhanga malwadze a u sa fema zwavhuḓi kha vhathu. U ya nga vhasedzulusi, zwitzhili zwiswa zwo tumbulwa kha tswiyo dza minyamulemalema ya ḓanafu ina mbili i bvaho kha tshaka dza 10. Data yo kuvhanganyiwa lwa miṅwaha mina fhethu huṱanu hu wanalaho kha vunḓu ḽa Yunnan kha ḽa China. Mawanwa a tsedzuluso o gandiswa kha Journal ya PLOS Pathogens. Vho Mavis Sirakalala, ṱhoho ya kale ya tshikolo tsha sekondari ya Mulenga, vho notha mushumo wa u pembelela mishumo yavho wo vha hone mulovha ha Matsa Mulenga. Vho Sirakalala vho vhuya vha shuma sa mudzulatshidulo wa komiti ya ngeletshedzo kha sekhethe ya Njelele West. Vho dovha hafhu vha shuma sa presidente wa dzangano ḽa ṱhoho dza zwikolo ḽa Afrika Tshipembe kana South African Principal Association SAPA kha dzingu ḽa Vhembe. Vho Sirakalala vho amba zwi tevhelaho. Luwone khalise phanḓa na u funga ndi khou livhuwesa nga maanḓa u shuma na vheiwe ndo ḓiphina ndo guda nga maanḓa lo vha lwendo lwavhuḓi ndi khou ri na hanevho vhane vha ḓo sala kha zwi sale zwi tshi ralo. I'm still available hune vha nṱoḓa hone I will support, I will avail myself. Zwoṱhe zwine nda zwi ḓivha zwine zwa nga ita uri tshi tshikolo tshi ye phanḓa arali vha nkwama ndi ḓo thusa, ndi ḓo isa phanḓa. Ndi khou ṱoḓa uri ndi ambe uri experience tshe nda tshi wana hafhanoni kha unoni mushumo ndi khou tshi livhuwa. Ndo wana dzikhonani musi ndi tshi khou shuma hafhanoni and ndo takala. I'm so excited about my next chapter ya u tou yo awela kha dzi stakeholders dzoṱhe kha vha continue u sapota tshikolo hetshinoni. Zwi tshe zwo ralo, muimeleli wa zwikolo zwa nga tsini ṱhoho ya tshikolo tsha Matsa vho Mufamaḓi vho amba zwi tevhelaho. Muima hafhanoni ndi khou imela dzi primary dzoṱhe dza tsini. Vho Sirakalala wa shumisea navho hu na miṅwaha minzhi ri khou shuma roṱhe. Nṋe na Vho Sirakalala ro vha ri tshi shumisana ha zwikolo zwoṱhe ri khou pfa ri khou livhuwa zwinzhi nga maanḓa musi ro shuma ngo tou ralo. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News. Nṋe ndi pfi Rotshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.